Achi we kamtaya pauping. Ukhrul District Li Bank hafta akali Zimik sho phangathang shopok haira. Tokyo Summer Olympics Game upung phalak aina kupsangda ara Summer Paralympic Games hapok haira. TGS Top Performers Award chiwi felicitation P kachangwi tarik kuthumni chingdalei. Lei khayang ator aju pau Ringphawon Zimik ina ba midalei aju pau maisa ina nganang rumsa. Ukhrul District Li Bank hafta akali Zimik sho phangathang shopok haira. Horthang aina hawpok da sothang wasungda sho khawai DC na khamayami haira. Atam na ngathor pungthara aina hawpok da ngushun pungkhani makhai aina tangda sho mira. Ukhrul District Li Bank sho atam hafta akali kuthumthang atam shilak aina mira sada yaru ngahei kafulaga COVID-19 SOP li mathai khami shokap kahaina. Kachida we ot ngurut magasala masa paithuda atam red khamiji yari li marlak aina shei kakhut kahaina. Maram hi CSO pingna phapta mida complaint thagasang le yangsang mida bank sho atamji DC na matai sang khami kasana. Tokyo Summer Olympic Games mupung phalak aina kupsangda ara Summer Paralympic Games hapok haira. Tokyo Olympics li mathalak aina wangreu da India na medal shini khuyila samphang haira. Kala achukumi Tokyo Paralympics li India we aina khangreu naw mi machine hangphanga da mati ka da wachang haira. Achu we hina Paralympics li India we aina wagajang machine chungmai cup kaching saya. Olympic Games thada Paralympics lila COVID-19 mima wiwang aina khayang naw majang sagla khangarew pingmang na wajangra. India we aina khangarew naw pingchina archery, athletics, track and field, badminton, swimming, weightlifting hikatha jangda sports discipline chikoli wanghan kidaleya. Achikum class 10 aina class 12 we TKS Top Performers Award samphang khawai tha sangga hai katamnaw ping psycho rally kachishat sali kacha award chiwi felicitation rani rakhara pi kachangwi tarik kuthumli chingdalei. Apomna Ukhrul Town Hall Sara jainang soda sports, arts, culture, academics hikatatha luiramli matha makeup mangawa makeup ta chada khaleiping lila TKS Top Performers Award wiwang tha sangkhawai Tangkhul katamnaw saklong na ngahotalei. Maram hi kup maida thekhui khangai pingna phone number 8860819091 ni ngahan wa paira. COVID-19 aritan di aina kap ngasak kachi mong aina jizu khami wiwang Tamenglong wi Deputy Commissioner Armstrong Pameli Manipur High Court na Merlak aina phayat haira. Maram hi achi gajang wi tarik khanili Tamenglong DC na jizu khami kachang wi ration yaw khami otsing masing rang laka fair price shop agent psycho rana arika phlungra da ta ka hai jili ka hangna. Tamenglong DC na jizu khami ji high court na khammi haira. Kala ana khiwang court wi tuitak maheng ka sangkhala kachi hi ngahan ka khawai jizu mi haira. Itumna phaning ungbai kacha COVID-19 ari khipa likha tandi aina makap ngsak pai mana kachi hi marang kachang high court na interim order mi ka haina. Shokar na saran kacha yari na COVID-19 ari wi maram phap makata la maram wi da shakukhui leida makhamusung hangchi theida ari ka kawi Catherine khangachi khalei katha ji khuithui mi ki gachina kha ji maningla ari kap ngsak khawai da khamachit ara aina ari ji makap akha masapai ki kachi ara state na masichin pai mana kachi hi court na thermi ka haina. Kala Tamenglong DC wi maram lila high court na ji honkam hanglushi thaira. La khawak Bishnupur wi Deputy Commissioner Krishna Kumar wi tunglila contempt of court wiwang legal notice mi haira. Achi kajang wi tarik makuda akhathang Bishnupur DC na mikushok order le
District level officer psychorana officials staff ping psychorally kachang hiwi alungdi COVID ari kaphaulo kachi chizmi khwai hanghai kasana hangda khale Bishnupur DC na chizu khmijili COVID vaccine makaka ping chiwi salary pi kachangwi aina mami mara kachi hi hangmathin hai kasana ana jithada court wi tuitakli mutung makanda chizmi ka haiji khwisho khwai Zimik khani thangmi haira da hanga Kuphung now na mulung ridlak aina later clay Article 371C maramle the Tangkhul Express advisor kala social worker ashankasana dukur akha khani hangjipundalai ogutwili itumna kharahi very purpose later kharana kala ogutwina jiwiwang jatyur kachivuwi mushun lesier da khalena miyur khangataina itumi mushun sashiman mi khawai kasir akha itumla Christawi ming singda musung phulungra Mushun Wivang Verena Kamayana Kuchihi DT Advisor Kala Social Worker Ashankasana Pongshoka Dr. V.V. Girina 20th June 1972 Article 371C Order Kushoki Avarishi Maning Salala Very purpose Aina Ali Kusatmida Awi Atamli Article 371G Ling Haina Article 371 Hiva Varishinao Bing Wivang Christmas Katana Article 371C Malay Sashijia Kupungwing a lay Kupaira Mila Miwirao Sata the Lera He Kupungna Gutongana Tape Lungra Kachihi Ashankasarna Hanga Gasarna Hitada La Hanga Kacha Article 371C Malay Rang Lakala Union Territory Council Act 1956 We Azinglila Hill Standing Committee with a separate chairman the Laysap Lunga 1947 Atamle Assembly Member Hang Phangada Kutum Khale Atam Lila Kupungwi Aina Member Tharada Jishat Le Sababama Kala Kupungli Ngataida Yang Sangkhawai Manipur Hill People's Regulation 1947 the Lesaya Hitada Rashum Laga Article 371C Hi 1972 Kum Mukhu Kachangwi Tarik Mukhu Thang Ministry of Home Affairs na Order Kushokna Jiwi Aina Indian Constitution Le Article Akhasada Le Kahaina He laida lailaka aina tangda itumi mushun leishona kathi kring ningrum siersa Article 371C hiwi azingli HAC ADC hi rakhleina HAC hili legislative functions matileya Any other matter which the Assembly may by resolution declares to be a matter which shall come within the purview of the Hill Areas Committee the section Akhalimi Haidale Kala 1972 Kumwi order to serial number 4 function of the HAC 2 week Akatang Chile provided that if any question arises whether a bill attracts the provisions of the subparagraph or not, the question shall be referred to the governor and his decision therein shall be final. Hidada layaka kupungnao pingna king chikwai lekala kuchi ashanga sarna kasatsanga. Diplomatic salak aina ngurur walaga implement sakwai sasa bill ji pa sakwai sasa court li khwa kachi hi atam kasang ka jangfura thalala atam ra hai kha Supreme Court li waplungra kha ariwa yarwi pangshap akhak khokha sada kachi the atamna athumna sakha itumna khi apong aina sara kachi yek shok laga nganingka da ngurura chili itumna yuira marama India regional kipanaka Article 371C deny masa paimana la masaru mara kachihi the Tangkhul Express advisor kala social worker ashankasana phongshok haira Tangkhul Naga Film Association TNFA na production house member psychorally chithemili kacha member mingchan aman sada lupa shakhani kala production house renewal sada lupa thingkha khwira Fees G P Kachangwi Tarik Tharawe Alungli Misangkhawai TNFA na saklak ay nang hodale. J nang soda TNFA executive member pingwe IT card semkhawai passport size amu kala athar da P Kachangwi Tarik Tharawe Alungli Misangkhawai atam midale. Maram hiwiwang WhatsApp number 708-533-9898 li ngatingwa baira. ADC Bill 2021 we maramle ngasan khawai
Manipur Tribal Consultative Meeting aya pamra da lake saji state shokarna mapam khangasak wiwang All Tribal Students Union Manipur na makhamaya panglak aina phongshok haira horchak ka hai maram kje ADC Bill 2021 wiwang tambak wilong naw pingliwa kajib ngasak haira kupung naw wilong naw kajib khwaile hidada ka kham otsak hina state shokar wi michang gazang makhamushung aina mung khwai kasa chitheya da maring kapha phongshok haira State Shorkana Jizumida, Police na Tribal Student Katana Pingwi Shimli, Rukhayang Ot Kasa Julila, Makamaya Pongshokda, Hanga Kaja, Chithada Kasajina, Kika Kapa to Kup Mukwirala, Maram Hi Zakshiming Sagra, Tribal Nawi Ningrin, Mushun Sampang Kavai Kasale, Namshan Mi Kavai Kasale, Tribal We, Katana being the tribal region nawi, Kakatom zang the Kalika aina tang the Maham Sangmara Kajihi at Samna Pongshok Haira. Chithada Imphali Manipur Tribal Consultative Meeting Pam Kawai Red High Kasaji, State Chorkana, Masang Sak to the Gazibji Apam Nuchelaga, Kangpokpi District Modpongli, Vasaka Haina, Gazib Chile Twitak Tak Hyping Chitemili, State Chorkana Tampakli. Mijang zangda hangda kle gazibji ka kham chili mamayamana ADC Bill 2021 wiwang muiwa khwai at some we azingli committee akasemra ADC Bill wi maramli mathalak aina thekwing sak la phaptang sak khwai consultative sensitization hill district psychorally rani khwikara the ayawi Manipur Tribal Consultative Meeting chili twitak tahaira Aung tang pungba khulen kala chasat kamjong lefu ari kakabwi rani aya khwika haira Kamjong Veterinary Department with Field Assistant Frankie Kashing la Kamjong katamna long chang the fully rabies mara kaza khawai vaccination drive room khamina anti-rabies vaccination drive chili fu machine mukuda shinili arichi kap mi haira Microfinance institutions kala lupa kashinama pingna Kashuka pingli atar mukhimi khawai CSO khanina ngakaw haira Mimao atam ngasada phai gazali chotlak aina lengrok da khalehi muchuk mida atam kushina khawiwang ot khoyor naw ping matailak aina shinaw pingli atar maparmi khawai ngakaw haira Restaurant kusho naw ping na atumli ot hapok ling sak khawai shokali ngakaw haira Manipur Restaurant and Cafe Association we member ping na Food Safety Guidelines Chakchinglak aina shura kachihi hangda khnui thot pingwi ngalang phai khwai apong khami food service industry wi kuchothi sarkar nala yangsangran haira da ngakaw haira mimau khangagle hiran kha lockdown curfew sara ka hai hina yari wi kharing kharak matailak aina phai gaza apongle shei ka khut kuchung kha leng sak ka haina Chili food industry wi restaurant cafe pinglila tara kha saja haira thang thang wi ngalang mung gazang mang maningla kuchung kachawa shim shichinda khale wi phara EMI loans kukhu wi EMI la ot kasa pingli khangchon hi katatha hi masarla la chotlak ena lengrok da khalena kachi hi phongshok haira Chithada sarkar na checkinglak aina sada atumna cafes Restaurant masho pailale lakhawak kasha gaza khayor stall na naw kuchungkha kusho lekap dale lang meida pisang khawai khale restaurant pingliwa sho khawai sarkar na khamya mi dale da hanga kha covid SOP khanga khi ungta mai khawai darga sahaira kchi association china hanga hidada jadwa akha marmada atumi business thing ka hai shokhaira kchi hila ningka kharik phonghaira Chithada Sada State Chokana Pakhamay Apong Khwirami Khawai Manipur Restaurant and Cafe Association na ngakaw haira Agriculture Minister Oinam Lokhoi Singh na kahang attitude state wi har backlog phanga thinghang phanga darga gasa chili backlog mati thinghang mati sender chokarna mi haira Chithada Sada backlog thara thingthara hi wata khlena da hanga Sambang hai chiwi aina backlog kathum Thing Thrada Mati Agriculture Department li mi haira da hanga. Hangda khlehi state wi lui khwanau pingli har mathada khangarin maramli MLAs K Ranjit Singh aina Surja Kumar Okram khanang hangli Agriculture Minister jina ngahan kaka kasana.
har bag akhawi aman kachangkhadwa lupa shathuruk hang phangana kho sarkar na pai mai da lupa shakhani hang thuruk da thuruk wi changle yormira da oinam lukhoi na hanga kala lui khwanau ping na harji samphang khawai sarkar na mi ka high point of sale portal wi jizu khami athishu da aadhar card land pada hikatha hi chithei phulungra kachi hila hanga ogram lukhoi na kahang athishu da har phungung phungwa ka sale gzang aman lupa crore chishat chiko shikha agriculture department na phungmi da khalaina har khayawle mijang mikhai sa da politics wi ningrin aina sa da le da ka phenle agriculture minister na hanga gaja agriculture department na tharja aina ot sa da le kala chili mijang ka sa la ngathum ngata da black market le yor ka shok malai mana Manipur wi aina COVID ari Myanmar le phungwa ki da chat ka sa thumli Manipur police na achawon thang tukhui haira Narcotics Affairs of Border Police Station kala Chingdalei Police Station na ngurumda Kanjipur wi Hejingang Supermarket National Highway 2 li mikhani tukhui haira athumui van li COVID khang hali sichin khamarau ari cardum pox khani changsaya jile kap khawai DES REM RX remdesivir Yophilus Bowder COVID Shield hikatatha hi changasana Muhammad Firoz Khan kala Imran Khan khani hili police na tukukhuina ani khani ni Tengnobal district we More ward number 5 we mina ani le ari pingji khamiya Supam Kumar Anand koho Bihar we mi Arihon PT Road Rupmahal Tank Imphal le gapam ali le police na tukhui haira thig hai tari khani thangla Imphal East police na Bihar now akhali COVID-19 ngha khawai ari phungjat ka sa tukhui ka haina Ukhrul district le aya aina tangda COVID vaccination kap ka hai mi machine thingmagada thuruk shashini thumrada ka thumka haira jiwing achai le thingthrada jiko shakhani hangshini da khani na first dose kap ka haina kala thingshini shamati hang thuruk da akhana COVID ari dose pe da kap haira da hanga Chingum thrada chishat aina hangmati da mati wi alungli khalai mi machine thingthra shaphanga hangmati da shini na ka phaira Chingum hangmati da phanga aina hangphanga da jiko wi lungli khalai machine thingmati shashini hangjiko da khani na ka phaira kala chingum hangthuruk aina atumping thingkuthum shaphanga hangthuruk da akhana COVID ariji kapkhui haira da report china hanga Ayang Zin we report athishu da Ukhrul district li COVID positive thrada thruk samphangli haira COVID second wave khara hili Ukhrul district li Ari Rashung da COVID positive samphang ka hai hi aya we thrada thruk jijang da thingkha shakhani hang thruk da akha kashung haira Ari shang aina COVID care center li ngha gsa mi thrada kuthumli aya discharge sada Ari re Ukhrul district li COVID ka gaza mi machine shakha hang thruk da mati leidalai COVID second wave khara hili Ukhrul district li mi thumrada mati ka da thisang haira da DSO report na chithei miya Latluida achui khamataya paping nganang rum li shitsa Ukhrul district li bank hapta akali Zimik sho phangathang shopho khawra Tokyo Summer Olympics game upung phalak aina kupsangda Ara Summer Paralympic Games hapho khaira TGS Top Performers Award chiwi felicitation P kachangwi tarik kuthumni saki dalai Achui pau he nang chang haira pau ngana da klai nathum psycho relate ringpa kala kham haya jim shong sa serano